kwe azan wewe go kaka so ije akulu no zangbe azan fotonu kwantongo aido sun kwe afo okonu kwantongo tongbe agunba tisi heavy denu tonji don pevu di ovile ye play de lobo yi nuyuen do nuyuen jido ale gegenu akulu no zangbe eyin kwe osan zangbe nu ye o wa suewe asan po ganpo npo wepo kantata nu temetemele we esolo do je konu pe ona ile ekonomi gbon do aivo gbeda ido pe mo nkan ton le wenu do agun we dagbe ton le ji o ton pe fu di ovile we di blablo nu le bi pi hanji gbeta we a nu kono bo kun sisenu wa to le we a o ma o ko didodo asan mo nkan ton gbe o ye je nonu lobo blo pero ma o kodo we o penegbe si ma o ko edesi we ma won sedo me sedo Paul won sedo Timotheo apakwe nu koton taton enego kikame wewe go mera ho Charles Keristros podo Diovi Elizabeth Ikpowe pe nkundo nu ne ulobo blo le mogbon emini. Pour conclure de ce passage, nous allons retenir que comme Timothée, nous devons travailler à ne pas se laisser mépriser. En tout et partout. Chers frères et sœurs, nous allons nous lever. Aller devant le Seigneur. Nous allons nous poser cette question. En quoi ne suis-je pas encore un modèle? En parole, en conduite, en amour, en foi ou en pureté. Demandons de l'aide au Seigneur. Prions. Nous mika klon kakabo 16 ans de kuonyi fifotosi etewe mika rende metaun Dio vi Deborah Pakpo edo pede nu bon besi lundi o mi wa fi mi mejo le mi wa fi o wa inu pon me do nu kekeji bon mi so le mi to si alogo me o mi prundo le mardi mi prundo découvrir la volonté pour soi ne na tun eyin jro ma o tonu mi bon mi na tun bodo fini o mi mo la que volonté wede volonté mon volonté cachée de Dieu et la volonté révélée de Dieu. Bon nous mi parlant tun eyin jro ma o tonu mi de o mi dona no ha ma o ko mi dona no zelo wa lo me ogun nu mo nkan to le biblo mi o mi na tun eyin jro ma o tonu mi. Bon mercredi o mi le wa fi wa prundo principe biblique pour l'entrepreneuriat dit. Bon nous comptons les millions nous entrepreneurs maintenant cambio millions ntai nous on a résoudre nos sociétés mais nous cambio millions ntai non ba mi na résoudre nos sociétés mais on na ba nous mon comptons on la résoudre bon mi ka je nous mon comptons les résoudre yo mi dona te ko ba me le na to mi on nous mon comptons ene nous kon mi. Bon vendredi mi wa fi o mi prundo ne re na ya kwenu nu ma ugo o mi do ma wo e ba bo ni mi ni ya kwenu nu go amo nu mi ya kwenu mi mo no ganje akwa mi ton ubi o mi mo no ni kwenu la kwenu yi mi ton me o mi mo no ze mi ni lo akwenu yi mi ton me o nu mi ka nu ma wo bo e to ni mo mi da akwa mo nko ton mi no ma ka me de vole ami na lo se ni o na ma nu mo nko ton gbagbo nu mo nko to le iblo me o ma mo bo e na to mi o mi na le do gan mo e ka ino de mi do akwe o so mi na ganje akwa mi ton wa e o mi do na ganje ba mo mo bo samedi o mi le wa fi wa brun clé le wa blo répétition donc egbe we yin dernier jour bo mi no fi me je le bi mi poro agun ko bi mi no fi bo pa ma mo bo bon responsable si en lo go mi le bi e do kanji jobonu nu le kana yin gbe o e mai mede we ka to aye Dio vi Belvi Jekuje podo meraho Charles Keristros dandako yewe pachenu
donc vous dire vie et do agun heavy de nous ton dile mi ka ho pare bio dire vie belle vie jekuje belle vie jekuje boni responsable jeunesse Baptiste de heavy de nous ton ji semaine de mido fifo edion miblo semaine de la jeunesse comme y plonde le kakabo semaine no efo ba egbe mido dimanche ewanyi fifo no asan mi tonton ko mi no bobo jaya e bibi mi tanwo no vile ye no po kami bo jonjo jala ye se aso kami nubo o de bi na si kublo le kun be na jo ajo mi blo de je ka gbon me na ko me na jo tunde me gun adisi ami ole ye blo bi Onuwa eyindo tanjibo eya wa jije nu mi mebi ebibi mi ta lo nu mokoton eyan nu koton mi ton de sujo mi lo wa egbede so mi mo president mi ton ife asanu so nta to de sube wa ba jono mi mo je assistant pastor mi ton si de so ejo mi lo wa ebibi mi ta nu mokoton lo mi si do eyan enu bia lo de na wa mi ate pon mo na blo be na le jo acho hu kan mo ena che no ko mi tole mi makaso dan ye do agun heavy de nous ton jine e do eko du pe je lo blo le bi fo je we o nde le je we eno wa dote ene mo mi de ne bo nu le wa yi vivre nu bon alimo kotonu bo mi na don mi ko ndole afinta inu les élus du Christ fiers de l'être les élus du Christ fiers de l'être les élus du Christ fiers de l'être